Əvvəlcə mətnimizi 5 dəfə ingilis dilində oxuyuruq, sonra tərcümə edirik. A young father was sitting an older neighbor. They were standing in the older man's garden and talking about children. The young man said, "How strict should parents be with their children?" The older man pointed to a string between a big, strong tree and a thin, young one. "Please untie that string," he said. The young man untied it, and the young tree bent over to one side. "Now tie it again, please," said the older man. "But first, pull the string tight so that the young tree is straight again." The young man did this. Then the older man said, "There, it is the same with children. You must be strict with them, but sometimes you must untie the string to see how they are getting on. If they are not yet able to stand alone, you must tie the string tight again. But when you find that they are ready to stand alone, you can take the string away." Tərcüməni eləyək. A young father, gənc ata, was visiting, getmişdi, an older neighbor, daha yaşlı qonşusunun yanına. They were standing, onlar dayanmışdılar, in the older man's garden, yaşlı adamın bağında. And talking və danışırdılar about children, uşaqlar haqqında. The young man said, gənc adam deyir, "How strict, necə ciddi olmaq, should, yəni necə ciddi olmalıdır, parents, valideynlər, with their children, uşaqları ilə." The older man, qoca kişi, pointed, göstərdi, a string, kəndiri, between a big, between arasındadır, bilirsiniz, big, güclü, böyük, strong, güclü ağacın və nazik ağacın between arasındakı string, kəndiri göstərdi. Please, zəhmət olmasa, untie, aç that string, o kəndiri. He said, o dedi. The young man, gənc adam, untied it. Untied, açdı onu. Tie, bağlamaq, untie, açmaq. And və the young tree, balaca ağac, yəni gənc ağac, bent, əyildi. Over one side, bir tərəfə əyildi. Now, indi, tie it again, yenidən bağla. Baxaq, haradaydıq? Tie it again, please, zəhmət olmasa. Said the older man, daha yaşlı olan adam dedi. But, amma, first, birinci, pull the string, pull, dart, the string, kəndiri, tight, yəni möhkəm, bərk dart. So that, belə ki, the young tree, gənc ağac, straight again, yenidən düz duracaq. Uşaqlar, bura baxın, bu ağac, yəni gənc ağac dediyi budur. Görürsünüz, bax, burada da kəndir var. Bu, bərk ağaca bağlayıbdır, buradan kəndiri bağlayıbdır. Bunu əgər ipi bağlamasa əyilir. Görürsünüz, burada əyilmiş vəziyyətdədir. Amma ipi bağlayanda düz durur. Onu çatdırmaq istəyir sizə. Hə, the young tree is straight again. Gənc, yəni təzə, cavan ağac, straight, düz durdu yenidən. The young man did this. Yəni bunu gənc adam etdi. Then, sonra, the older man, qoca adam, said, deyir. It is the same with children. Bu uşaqlarla eynidir. You must be strict. Strict nə idi? Ciddi. You must be strict. Sən ciddi olmalısan. With them, onlar ilə.
But amma sometimes bəzən you must untie. Sən açmalısan the string kəndiri. To see görməyə. How they are getting on. Onlar yəni necə dururlar? If they are not yet able to stand alone. Deməli, burada alone yalnız deməkdir, bilirsiniz. Stand dayanmaq deməkdir. Able da bilmək deməkdir. If əgər onlar tək dayana bilmirlərsə, not var burada. Hələ də tək dayana bilmirlərsə, you must tie. Sən bağlamalısan. The string kəndiri. Tight möhkəm. Again yenidən. Demək, kəndiri yenidən möhkəm bağlamalısan. But amma when you find them, sən görəndə ki, tapanda ki, they are, onlar ready, hazırdılar to stand alone, yalnız qalmağa. You can take the string away. Take away yəni buraxa bilərsən. String kəndiri buraxa bilərsən. Əsas məsələ burada suallara cavablar hazırlamaqdır və bu dəfə suallara cavablar yazılı hazırlamağınızı istəyirəm, çünki şifahi heç biriniz eləmirsiniz. What was the young father doing at the beginning of his story? Young father was visiting an older neighbor. Where were the men standing? They were standing in the older man's garden. What were they talking about? They talking about children. What did the young man ask? The young man asked, how strict should parents be with their children? What did the old man do? The older man pointed a string between big strong tree and sin. What did he ask the young man to do? He asked the young man, untie that string. What did the young man do? The young man untied the string. What happened then? Then the young tree bent. What did the old man say after that? The older man said, our children like that young tree. If we didn't tie them, they can bend. Sonra, what did the old man say then? Bunu da dedik. Nəsə uşaqlar, bu suallara cavablar hazırlayırsınız. Mən ümumi cavab verdim, amma siz mətnlərin içindən cavabları hazırlayırsınız. Digər mətnimiz yenə də 5 dəfə oxuyuruq. İngiliscə, sonra tərcümə edirik, sonra suallara cavab veririk. Two rich ladies were sharing a taxi and talking about high costs of going anywhere by taxi. One of the ladies said, taxis are terribly expensive these days. The two owners get a lot of money for nothing. Yes, said the other lady. And the drivers get such big tips that they soon become rich. They ought to be ashamed of themselves. One of the ladies was smoking a cigarette. After a minute or two, she said to other lady, can you see an ashtray in this taxi? There is not one on my side. No, said the other. There is not one on this side either. Driver, where is the ashtray in this taxi? Why haven't you got one? The driver, who had heard everything the ladies had said, answered, oh, just drop the ashes on the carpet. I have a servant who comes in and cleans 3 days in the week. Tərcüməm, two rich ladies, iki zəngin qadın, were sharing a taxi, taksini paylaşırdılar. And talking və danışırdılar about high cost, yüksək qiymətlər haqqında. Of going anywhere by taxi. By taxi, taksi ilə. Going anywhere, harasa gedəndə, high cost, yüksək qiymətlər haqqında danışırdılar. Yəni taksinin harasa gedəndəki yüksək qiyməti haqqında. One of the ladies, xanımlardan biri Seyid deyir, taksilər are terribly expensive, dəhşət bahadır.
These days, bu günlərdə. The owners, sahiblər, gets a lot of money. Get almaqda axı, a lot of money, çoxlu pul alırlar. For nothing, heç niyə. Yes, bəli, said the other lady, digər qadın dedi. And the drivers və sürücülər get such big tips. Belə bir böyük, yəni pul alırlar. That hansı ki, they soon become rich, onlar varlanırlar. Become olmaq deməkdir. Become rich, varlanırlar. Soon become rich, tezliklə varlanırlar. Tips, uşaqlar, pul, yəni belə əlavə pul verirlər. Məsələn, çay pulu verirlər, afisantlara pul verirlər. Tips budur. They ought to be ashamed of themselves. They, onlar, ought to, gərək, ashamed, utansınlar themselves, özlərinə görə. One of the ladies, qadınlardan biri, was smoking, sigaret çəkirdi. A cigarette, sigaret çəkirdi. After a minute, bir dəqiqə or two və yaxud da 2 dəqiqə after sonra, she said, o dedi, to other lady, digər qadına. Can you see, sən gördün, an ashtray, külqabı in this taxi, bu taksidən. There is not, yoxdur, one on my side. Side tərəfimdə, my side, yəni mənim tərəfimdə də yoxdur. No, said the other, o birisi dedi. There is not one on this side either. Onun tərəfində də yox idi. There is not one, yəni yox idi. Driver, sürücü. Where is the ashtray? Hardadır külqabı in this taxi, bu taksidən. Why haven't you got one? Niyə almamısan bir dənəsini də? The driver, sürücü, who had heard, kim ki eşitdi, everything, hər şeyi, the ladies had said, qadınların dediyi, answered, cavab verdi. Oh, just drop the ashes on the carpet. Drop, atın, tulluyun, ashes, külü, on the carpet, yəni yerə, xalçanın üstünə. I have a servant, mən qulluqçuyam, who comes in and cleans 3 days in the week. In the week, həftədə 3 dəfə comes, gəlirəm və təmizləyirəm buranı. Suallarımız, what were the two rich ladies doing? Two rich ladies were sharing a taxi. What were they talking about? They are talking about the high cost. What did one of them say? One of them said that taxis are terribly expensive. What did the other one say? The other one says, yes, the owners get a lot of money for nothing. What was one of the ladies doing? One of the ladies was smoking cigarette. What did she say to other lady? She said to other lady, hardaydı görək. Have you got ashtray on your side? What did the other lady answer? No, I haven't got. Mənim də yoxumdur dedi. Və yaxud da deyə bilərik ki, one of the ladies, I haven't got. What did she say to the driver? She said to the driver, why didn't you get ashtray? What did he answer? He answered, drop it. Drop the ash to the on the carpet. Why did he answer in this way? Why did he answer in this way? Because he was a servant and he came to clean that taxi 3 days in a week.